tubijyanana ubushinjacyaha bwa gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwari kuri tekinike nabo babikoze neza, bwasabye urukiko rukuru kwemeza ko Retired General Filemon Yav Irunga yakoranye n'uwo muri leta y'u Rwanda rukaboneraho kumukatira igifungo cya burundu. Abyumva neza ni ubushinjacyaha buri kumusabira, buri gusaba urukiko rukuru kubyemeza. Retired General Yavu wamenyekanye nka Tigre yahoze ayobora intara ya gisirikare ya gatatu, yatawe muri yombi muri Nzeri 2022 ashinjwa kuvugana n'uwo muri leta y'u Rwanda, kandi ngo hari ubutumwa yamwohereje kuri telefone ye muri Werurwe uwo mwaka buhamya ko bakoranaga. Retired General Yavu yafatiriwe kuva agifatwa, urukiko rwasabye ubushinjacyaha kwerekana ubwo butumwa burabura. Hifashishwa abahanga bakora mu rwego rw'igihugu rushinzwe umutekano w'ikoranabuhanga CNC, ariko nabo babura ubwo butumwa buvuga ko yoherejwe n'umuntu ufite aho uri ubwo n'u Rwanda. Ubushinjacyaha bukuru buyobowe na Retired General Lucien René Kuria bwabwiye urukiko ko nubwo ubwo butumwa butaboneka, hari abatanga buhamya bemeza ko uyu mujenerali yabwoherejwe n'umwofisiye mu ngabo z'u Rwanda. Retired General Kuria yitabaje abatanga buhamya barimo Retired General Constant Ndima wabaye guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru na General Major Sylvain Ekenge wabaye umuvugizi w'ingabo z'igihugu, ariko babwira urukiko ko uretse ibyo babwiwe na General Major Peter Chirimwami wapfuye muri Mutarama 2025 ubwo butuma batabubonye. Retired General Ndima yavuze ko yabwiwe ko ubwo butumwa bwoherejwe General Retired James Kabare niwe wabwoherejwe, nyine niwe wohereje ubwo butumwa. Murabyumva neza, abwohereza n'ubundi General Yavu wakoze imirimo itandukanye mu ngabo z'u Rwanda, ubwo ni Retired General James Kabarebe. Aho ngaho tutarinze gutinda mu magambo Govi, ko bigaragara ko ibyo ubushinjacyaha buri kujyana nk'ibimenyetso, bavuze ko hari ubutumwa yoherejwe n'umwe mu ngabo z'u Rwanda, bahise banamuvuga ni Retired General James Kabarebe. Ubutumwa ni buri kuboneka. Abahanga mu bijyanye n'ikoranabuhanga CNS muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bashatse ubwo butumwa ntibabubona. Yego, haza kuvuga ko hari ubu abatanga buhamya nabwo bahita baza ko Chirimwami nyakwigendera Chirimwami watabarutse muri Mutarama 2025 nabo aribo wababwiye iby'ubwo butumwa. Nibyaba ari ikinyoma cyateguwe kugira ngo uyu mujenerali abe yakatirwa n'ubundi igifungo cyo gupfa, kuko twabonye ni kimwe mu bihano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari gutanga cyane, dore ko abarenga 1000 bamaze guhabwa iki gihano. Ese ni waba ari umukino wa politike kuri uyu mujenerali? Ikindi kibazo, ubwo nibazo bitatu ngiye kubariza hamwe, ese nicyaba ari ikikango ko ashobora nawe kujya mu mutwe wa AS M23 bakaba bashaka guhita bafatirana vuba Govi? Ndagira ngo tubanze duhuze ibintu. Uyu muri Retired Yav aka kanya ari muri gereza, atangiye kuburanishwa uyu mwaka, ariko amaze imyaka 4 afunzwe. Ubutumwa bamushinja babuburiye ibimenyetso. Yego, mu kwisobanura impamvu byabuze kandi baba bashaka yuko afungwa, bavuze yuko ngo babuhawe nande na Chirimwami niwe wabibabwiye ryari 2025, kandi amaze imyaka 4 afunzwe. Nyine Chirimwami we yavuye mu buzima 2025 kandi Yavu amaze imyaka 4 afunzwe. wenda washaka yarabibabwiye, ahabwa icyo bakibaza gute bazuye dosiye wari ufite ibimenyetso yari ahari batarayizamuye bakayizamura amaze gupfa. Nayo mpamvu rero uburanira uyu Retired Yav yasabye urukiko
kurekura umukiriya we byihutirwa ahubwo kubera yuko niba barasabwa ibimenyetso ntibabizane, amategeko ategeka yuko mu gihe nta bimenyetso bishinja cyangwa bihamya icyaha uburana aba akwiye guhita afungurwa. Yego. Urukiko rero ngo umwanzuro bafashe nuko aka kanya rwose ngo basubitse urubanza, bakaba bazasubukura mu cyumweru gitaha tariki ya 12, ubwo ni tekereza ari kuwa gatatu kandi kubikurura neza, akaba ari bwo azasomerwa umwanzuro. Ariko ibigaragara nuko hari impamvu batigeze bamuburanisha muri iyo myaka 2 cyangwa 3 ya mbere bamufunze, bakarindira igihe Shirimwami atagihari kandi ari we bavuga ko afite ibyo bimenyetso. Erega buriya no kuvuga ngo iyo ubonye ibimenyetso ko byagenda kose uhita wihutira nyine kujyana ikirego cyawe kugira ngo nanatsinde. Yego. Bakimenya ko abizi bari guhita babijyana. Then they waited ko abanza gupfa. Yego. Amaze gupfa niho bajyanye ikirego kubera iki? Umuntu yagiteka. Kigaragaza aho cyo leta yadashobora kuba arengana. Dore n'impamvu n'ubundi tuvuga ko nge natangiye mvuga ko bishobora kuba ari ikinyoma cyashyizweho n'ubutegetsi cyangwa se bikaba nyine ari ibyaganiriweho. Hari abakunda kuvuga ngo ni script yanditse, nanjye niyo mpamvu ariko nangiye kubitekereza kuko niba ubwo butumwa baravuze ko buhari bukabura akajya no gukoreshwa abahanga nabwo bukaburwa, none bakaza kuvuga ko nubwo bubuze hari abatangabuhamya bakaza bagahita bahamya ko ubwo butumwa ntabwo bagize gute, ntabwo babonye. Mbona ko kuva n'ubundi muri 2022 nibwo umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wakomeje noneho kuzamuka nyuma yaho AFC/M23 yongeye kubura intwaro. Noneho leta ya Kinshasa yo igahita itangaza ko batatewe na AFC/M23 ahubwo ari leta y'u Rwanda yabateye. Noneho n'umuntu ushobora kuba utarushyigikiye ibiri kuba, niko ndi kubitekereza ku ruhande rwanjye, yaragombaga kwandikirwa script agomba gutuma agira gute atabwa muri yombi cyangwa se akaba yafatirwa n'ibindi bihano. Nekeza ko uyu nguyu General Yav ashobora kuba yarari kurwanya n'ubundi ibikorwa bya leta ya Kinshasa muri kiragiye, bikaba byabaha imbaraga cyangwa se bikaba ariyo ntandaro yo kugira ngo bahite bavuga niba bigenze gutya ashobora kuzagira gute kuzajya gukorana nabo tutavuga rumwe ngo ni M23. None bagahita kuko kiragiye uwo bashyiragaho amakosa yari u Rwanda, bagahita batekereza ko umwe mu ngabo z'u Rwanda, ko nekereza ko 2022 James Kabare batarakiri mu ngabo z'u Rwanda yari yareta yarinze n'ubundi. Yego. Ariko kuko bazi ko numwe mu bahanga mu nyine mu bijyanye n'aba hafi mu gisirikare n'ubundi, numwe mu byo kuba ari uwa hafi ho reka tutere, ariko numwe mu bahanga mu bijyanye n'intambara dufite kuri iyi si n'ubwo rero ku mugabane wa Afurika. Yego. Kuko afite nka operation yakoze yigwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho bagahita batekereza ko nibaramuka bazanyemo n'ubundi uyu James Kabarebe biza kumvikana, kuko numwe mu nyine kuko n'ubundi iyo yaba atari mu gisirikare ariko agomba kuba ari gufasha igihugu cye. Yego. Abaga nyine icyo kinyoma akaba ariyo mpamvu gishobora kuba cyarahimbwe gutyo. Nuko ndi kubitekereza. Ahubwo n'ubundi twihuta duhite tunyarukira mu gihugu cy'Ubugande. Muri Uganda iva ngo amatora ya perezida yarabaye byo